Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Juan, Kapitulo 10, versikulo 10. Umay titulisan, tapno agtakaw, agpapatay, kan agdadael. Imayag tapno maadaan kay iti biyag nga awan pagkurangan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay nga istorya, amay tampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno kan biag. Ada tao? Asino nga taday ta? Ilukat ko tiri daw. Ha? Uncle? Saan nyo akadwa ni tatang? Awan ti amam, di na kanumasango ti umay mang bisita iti inam amasakit. Anya? Kalpasan ti panang pasakit na kaninanang? Di na pa'y umay sarungkaran mat. Maawatamot ni tatang mo Mary? Amumet nga dan sa balya pamilya na. Ket nagsinadamatan iti inam. No di na kaya't asarungkaran ni nanang ko. Ipagpagapo na lakuman kanya. Ay na, awatem ko mga minti kinapudno. Anagsinan datatang kananang mo, Mary. Uncle? Di mo namnamaan pa'y amatulungan na kati amam. Gaputad dan sa bali a pamilyana. Ano sa maon ti mga sikaso iti masakit nga inam? Apay pala nga sa pulam ti awanan bain nga amam, Mary. Ha? Awanan bain ko nayo, lolo? Kat, pudno Mike. Nagpadaan da iti babae na. Napuskol ti rupada. Agasam, tanagbalinan akaslasinan tatao ti anak ko. Gapot akaslawan anyaman na. Ngayon sangpet na latan dito'y balayo. Ti masiko ga babae na. Uray kumano impan na iti balay dananang na. Lolo, di kay kumamatag sa iti kasta. Uray kaskasano, amak pay laang dayjay. Isakit mo, de amam ngawan bain na. Ha! Lading itag amire. Ngamjak malipatan ti madingay naramid ti amam. Nuat daman ti pabasulam, iti pan nakarakrak ti pamilyayaw. Awan sa balay, no di ti amam. Kanser met gayam ti sakit ni Manang Saria, Brendo. Kasta nga rod, Manong. Nakita ka rod. Kaslaki markaron abi magatilangana. Nakakutkot to ngayon. Ngamin, danom kanulaangin ti papaunag na. Ay, awanin ano kasta? Mabiitin amatay dayta. Kaasimat nila kay Lucio. Unamot gayam amatay ti kakaiso ng anak na. Ngam iti isaw. Sapay lakay una yan. Pasol na. Apay nga minta sana nang asawa manin iti sa bali a babae. Idi na tayo na di asawa na. Anya nga ito. Awanin na. Binilinak ni Mary nga yabak kano ti amana. Nga umay mang sarungkar iti masakit nga inana. Ang midi bagak kinititaw. Di namot kayat. Anya kumangit. Iga po na nga umay pailang ni Manong Tito. Katno dala nga ro dun sa bali a pamilya na. Ay, piman mo ta Mary. Awan kadwana. Ay, anak ko. Awanan ti anak ko. Ay, natayan. Awanan. Natayan ti inam. Apok. Tahanan ko! Naitabo na ni nanang. Ngumaging gaita. Di pa'y nagparparang ni tatang. Talaga nasakit tinakam na itiina. Kani lolo. Una yan di kastoy asasaada. Makita apok. Di na kan malagipay ti amam. Isu ano sakti sika. Baybay amon ti amam. Kastama tadi kan mapmapan iti ayan dagiti ulitag mao. Tadi dakamot lang ibilang akanakanda. Uwan nga rod, lolo. Gapula ang tapinanawan na kami din ni tatang. Didak mo tan pagan ano itatulungan.
Ay, bastos dagiti kakabsat ti amam. Di da ka mo nga ipatag. Rumbang kumakit nasaya at dakan ka. Agam saan mait. Dalangin Mary kan tila kay nga apong na tinabati di tabalayda. Wan nga rod. Sana na mabalin nga umadayo pa ni Mary. Gaputanas kain nga si kaswan na tilakayan nga apong na. Pima na Mary. Sigurado. Saan nga agbayag kat matay tumutan nila kay Luciaw. Agmay may santon ni Mary ang mabatay. Amom lang aruda na kasta. Umisam ka pa'y laang may. Di ka lang maasyan ije ka nakam. Kasanunto nga tanti biyag na. Ay na. Ay kat mga sawan to na. Iti kasta. At danto kadwa na iti balayda. Naibag ano da mangayat kan kuha na. Manaw. Ammo, Mary. 7 kano nga anak, ti plano da tatang mo, kan ti asawa na, nga agbalinto nga anak da. Ha? Anya? Kanamom, lalaki mo, tiyo mo na nga anak da. Kastabat ti may kadwa. At danton mang tawid, iti apelyido may. Sanak nga interesado ang mga mo iti dayta, anti. Anya, amam dayjay ngam kastakit din ti saom. Ladingitak, anti. Ngam talaga nasakit tinakam ko kan ni tatang. No talaga mo't lang nga napatagak kan kwa na. Di na ko mainrama na kinagura. Tano saan ko makasta. Imay na kumamot sinarungkaran. Manang Dora, anya nga tano mapanmumat andingayan ni Mary. Ado, ti aramidak. Di ayabam, tatulungan na kay ti trabahom. Kastamot at tulungam iti trabaho na. Ag tinulong kayo adwa. Iti kasta, awan mo ti bagbagana. Bayam ditan na. Total, kunanamot nga awan kanu ti bibiyang na iti amana. Kaya't nga rod asawon dayta, di na tayo kasapulan iti biyag na. Aniya? Awan lang arudan kabsat na. Pinanawan da lang arudan. Kunamlano asino nga agsasaaw iti kabsat ta. Nangasawa lang arud ti ama na iti sabalik. Di na pa'y lamaawatan dayta. Ada tao? Asino nga dayta? Naimbag agsapam kasinsin. Ala, si Kamat Gaya, Manang Isabel. Umunag ka. Agyaman na. Agtugaw ka, ah. Agyaman manan. Aldaw ti Sabado ita. Iso analagip ko ti umay mat bumisita kada kayo kini Apong Lucio. Ay, kasta aya, Manang. Aywan gayam, adaginatang ko apasarabok para kan kuana. Ay, mabitlaan nga rod, tamapan ko riingan. Nakaturog pa nga ni Lolo. O sige kasinsin, urayan kayo dito'y salas, ha? Sige, Manang. Kaasimat ni Mary a kasinsin ko. Agmaymay sa mga asikaso kini Apong Lucio. Sa bagay, nairwamat kit diti kasinsin ko. Manang! Ay, Diyos ko! Saan ang magkut ko ni Lolo? Natayan ni Lolo! Diyos ko! Kasanuak pa itan. Awanan dananang ka ni Lolo. Sisya kitan anabati diti balay mi. Patib karam ko matipakinakam mo kasinsin. Talaga akas tatibiyag. Awan ti bumato a tao. Agturong tayo amin kan patay. Una yan ti kastoy. Pinanawan ak ni tatang ko. Ita, nagsarunumot kan anatay dalulo kan nanang. Mary, Anya nga tamanan ti sumaruno ang mapasama kanyak. Anya nga tamanan, Manang Isabel. Uncle Brendo, apay matan ngay aminulaan nyo iti nagduduma a prutas kanat natang dayto adaga. Di yo pa yung pakada kanya. Ket, ada reklamo, Mary? Rumbang kumamot nga ipakada yo pa nga umuna kanyak Takukwa dayto ni nanang ko. Saan ako kwa ni tatang? Mano ko kwaday dinanang mo da ito edaga. Umaan ken mulaak tadi mumet ngarod masango. Uncle, Di kagdanag. Ikang kanto iti bunga ti sabano, ada maapit ka. Agam no awan ay ka, pasensya na.
Tinasayaat, mula am ngamin ti dagayo, no di mo kayat apakibyangan me ti dagaday di inam. Asikaswam nga rod Uwan, auntie. Kasta ti aramidam. No ka ba alam, mula am amin adagayo. Tapnad damot pagbiag mo. Imot ka talaga. Awan pa'y pakairanudan mikan ka. Para day talaang abanag, iimot mo pa'y. No kastamat laang, nasaysaya at abumiro ka laangan iti panggadam, Mary. Urno ngam ti matgadam, kalpasan na ituloy mo ti agadal. Daytoy kat singasing ko laang, numayat ka. Ay, mayatak ka, manang. Ngamin, agmay saak mo't laangan ni Jebalay. No kasta nga rod, umay ka ni Jebalay. Tako na ni mama, imbes ang mga iti sabali akatulungan na, si kalaangan kasinsin. Ay, uwan, siya kun manang. Siya kun ti agpayakas katulong da. Kat agyaman ako kan ka. Anda kung dito'y sirok ti balay da Mary. Nabayag gaya man nga awan dito ni Mary. Payaman tapo orak ti balay na. Kitag man no sa dinon to ti pagawidan na, inton makita na adi mapon ti balay na. Sino tinangpuri ti balay ko, uncle? Diyak ka mo Diyak nakita, no sino? Unay mutan. Amo dalang arudan ngawan mabalin ko. Dadaulan da pa'y ti balay mi. Dosaon ko mati Diyos no asino man ti akin arami di ti dayta. Di ka man agsasaw iti kasta ditoy. Tawan ti amok no asino tinangpur iti balay mo. No awan ti pagawidam. Di mapan ka diyan ni Auntie Madura. Saanan? Diakon ka iti mapan ijay, uncle. Agsubli aklangan iti ayan ti balay da kasinsin. Di na saysaya at total awan mo't lang pagawidam ditoy. Anya, pinuuran dati balay mo? Ay, Diyos ko, asino kumamot nga iti agaramig iti dayta? Diyak amo, manang. Narigat ti agsasao. Ngamin, awan ti pamanatmet ko no asino ti akin aramin. Una yan dayta nga aramid. Di dala maasyan matkan ka. Ala, aganos ka kasinsin. Tinasayaan, kumararag kay ti Diyos. Inaramid kon day tamanang. Ngamawan mo't ti mariknak ang nagbaliwan ti biyag ko. Nupod no man day tang ibagbagang. Ha? Mary, Apay nga binaybayan na kagsagaba. Apay akas to iti mapaspasamak iti biyag ko. Tao akmat nga agkasapulan iti pamatag. Apay akas to'y. Mary, di ka kumaagsaw iti kasta, ading ko. Apay nga rod akas to'y tilaklak amak itama nang. Ay naading ko, di ka mapukawan iti namnama. Agkararag kalata iti Diyos. Patyak, dumtang tumatla ang ti aldaw, asumaya at tumat ti biyag mo. Diyos ko, agyaman akan ka. Tadinak binaybayan. Amok nga daka kamang ko, apo. Agyaman akan ka. Amok, sikati sa linong ko kadagito'y amapaspasamak kanya kita. Agyaman akan ka, apo. Oh, kumusta kan kasinsin? Nasaya at matan, manang. Saan ako nakas idi, ajak pa'y may paspas ng trabaho. Gapo iti dagansan amarikrik na. Ngam ita, mayatan. Nasaya at no kasta kasinsin. Di mo itulok agaburan na katiparikot mo. Ala angkit di akarit kan ka. Tapno ipasnak mo ti pamatim iti Diyos. Di mo supapakan ti dakas nga aramid dakan ka. Iti dakas matlaang nga aramid. Iti kasta, mailisi ka iti palabog ti Diablo. Wan manang, naamiris ko itan asan arumbang apabasulag ti apo kadagiti dakas a pagtang iti biyag ko. Ngam ket di, agyaman akan kwa na. Kat ita, adtoy, nasaya atan ti biyag ko, manang Isabel.
Saan abaybay ti Diyos ti anak na ang mairuruman. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panangtarabay. Na inbag nga oras kada kayo amin.